তাৰে ভগৱান ওচৰত আমিও প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আশীৰ্বাদ দিছোঁ। লগতে মোৰ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লাগে, তেওঁলোকক আপোনালোকৰ অন্তৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ ধন্যবাদ। Kepadopon namai long mai caripon mai hempu hai lapan langpen MC mate autonomous council yang mudaran dekia ke hai lapan municipal board chairman MC ke hai lapan BDC chairman lapan pini raso mai long nang cetong dun kado ko beket hikiding doan lapan pia purun doan la sini tu mapan siam Dr. Kuleram rong hang ahin pen langkang hon pen kedes sistem punang tipolo la pen langper nurang dekhe alang ni nagating hon pen si kedes sistem alang ni nagating hon pen si pini ini tuman punang tipolo la sini tu rat apan kosom si tempon lima la pen ni tu iskim nang le lo prote ni tu rat apan tipon ko la pen lang pon po si ni hin pen lang Pansilan sepa di lokal dom. Toka BDC chairman Dorsing Rongpi Damoria আৰু উপস্থিত থকা আমাৰ লাংফেৰ মণ্ডলৰ কমিটি বিষয়ববীয়াসকল আৰু উপস্থিত থকা যেহেতুকে এতিয়া নতুন কমিটি আমাৰ পুকলিয়া মিউনিচিপাল বোৰ্ডত ভাইচ চেয়াৰমেন অনিতা বাইদেউ শইকীয়া আৰু মেম্বাৰসকল আৰু উপস্থিত থকা বুথ কমিটি প্ৰেচিডেণ্টকে আদি কৰি আজি টাউন এৰিয়াৰ পৰা যিখিনি আমাৰ ৰাইজ আহিছে এই আমাৰ যি বিজেপিক ভাল পোৱা ৰাইজ আৰু লাংফেৰ মণ্ডলৰ মৰ্চাসকল মই মোৰ ফালৰ পৰা তেনেকৈ বিশেষ ক'বলগীয়া নাই যিহেতুকে আমাৰ উপযুক্ত বক্তাসকলে গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক শুনালে ক'লে বুজালে মই আপোনালোকৰ পৰা একমাত্ৰ অনুৰোধ কৰিব বিচাৰো আপোনালোকক যাতে তাৰ আগতে মই আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ CEM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাং ডাঙৰীয়াকো বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদতহে আজি আমি এই নতুন কমিটিত আকৌ আমি হৈছো আৰু বিশেষকৈ আমাৰ লাংফেৰ সমষ্টি MSC তথা কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ EM শ্ৰীযুত মুধৰাম লেখে ডাঙৰীয়াক আমাক তেওঁৰ বিশ্বাসত ৰাখি তেওঁ আমাক নতুন কমিটিৰ কাৰণে তেওঁ আমাক পঢ়াইছে। মানে এনেকে ভাল লাগিছে মানে একদম মানে কথা নাই আৰু মানে একদম মানে কি ভাষাৰে মই মানে ধন্যবাদ দিম মানে তেনেকে হয় lapen ke tengsi netum Curubek nagi Karbi Anglong Autonomous Council CM Sir Dr. Tuliram Rohang Sir Alangli itu ladak nilitung Langfer Arlo Bukulia Municipal Board Labangso Bukulia Municipal Board Aphan Kepacari Konji Aphan Pithot Ad hoc Committee Tangda Konpen Kedamtang Nini Aprang Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen alang itu han semi padeng pon det pen nilitung langferarat alang itu han kangthum karnilo la pen ke karchu amai nilitung Bharatiya Janata Party asai hamlong bipon niglo la pen ke alada nilitung Bharatiya Janata Party karjokorta tungdoan alang itu han hinjumi baju la pen ke karchu pon asai dengpon la so sai deng det pen nilitung puthot alang itu maphan amethang asai hem ate office along nilitung office pendangan keng ben bangsi alang itu phan dang thonun lo la pen jalang itu phan mithang hoi paching ni pon lo asini arok piglo jene tum langfera long kitame kaprek ahomosti asoda khansi nilitung langfera long ansasi ipaching thu konje phan itu puthot municipal board ad hoc committee pangda konpen nilitung Lempon longko, lapen ke langfera long, answer say patin to Pondia Panstami Zil to Bori for longkos. Then ili Kadu Babe, Karbi Anglong, Autonomous Council, CM Sarpan Chenglok, MP Omar Singh Kisosar, Sar Vida Singing Lang Kehai, lapen Sar Dorsing Rohang Kehai, lapen ke Duan, Militum colleagues, EM MSC Duan, lapen ke Council along, Chairman Raju Kisosar, lapen ke Deputy Chairman, Obhijit Prosar alang itum phana me nilihin pen suri akachuru pajiri pen ke ladak pini na chetong don
party president pen Chenglok BDC chairman pen BLCC chairman pen tum Bharatiya Janata Party claim rapet dak langfer mondol lo office bearer lo an alang litum tame la bangso asai long nang cerap nang ceto dum pen alang litum pan hijumi pajir konten an sose ke bangiani ke claim ni kita media fan hijumi pajir konten ke pot nilin pen suri kachro pajir kardo sir ningan ko na phan la so dok committee ad hoc committee ke labang ke non marke puthake lang cheklion sok ne jon sok sine ba che nikane silone labang ke moapor nangle lokote nangle tum artu Nanti sir ward commissioner pa bat panda dolo te ward apa bat lo mas yes nilitum dang lang fera long abang ke population da topik apa ICC award long si bangsuri ke thom voters do bangsuri hinira haroner cap harot soksi ana lano voters do potsi nilitum nanon nangkele ji election jitu town committee election jong si dolo pulotangte nilitum laswateng ke si ward bangke habat pompo non jeneba nitum bangke ward commissioner people lo lapen ke bang hini bangke nominated ward commissioner people lo kadu kobe bangkre hini nilitum dak bukule municipal board of induction kuripon asi ke bangia ni bangke litum dak bukule municipal board lo bangke total 10 ward doko lapen bahini nominated doko lal lamang Sir, power bang dok committee ta aprang teng se chelong ko. isivet lo lake power functioning isivet lo athe semike deng konstami ala thwa otaking kutami ke chengsi lo karbiala autonomous council lo alang litum hang pen council ACS officer atum ahin pen si simita padek kono kasi ad hoc no ba elected no isivet lo la non alang litum aja ko bangke same category Sir, dang la dok committee town committee kipi bang chok che opposition party tum penangan kachesong se tame dolo la sob thak pisi puis. laga lang tu malam lo position kya kam sila lo kimi ke claim long e jong nun ke lang tu makam lo ta lang litung ko pisi ke claim lang litung na chichi nang lang laga tu sarkara kicari ni ya tengene tu claim pon lo se alang litung na opposition bagalang litung malam lo ani jong na mathai Sir, elong longi elong town committee elong ke la chairman se me la hai la member ke pon chok che party lang ferarat ke nilining ching sam ek alang litung ke non nili phanchot kalilo BJP along ke claim bang kuta kiso an first time launching hodo ki non sitabe hamsing teron ke hai lo bonita sa kya ke hai pi lo la kanalang litung team bangkre hini non hedong ka wai kon pustame madu ta opos dun mawe la penke lami theta ninge dun mawe athe kupilo alang litung ke claim ke ta mesen la penke sob uwi gi miang selo basi ke claim ke ta miang se mesen lo klonte munike ki jo mun thai ke la bang kompo basi la henno ili tum non ada ka bang ke pidan ka cerap ka chitu do pini tanang litung theklonggi alang litung phan la an sining che the karchu mai long ta price suri hini bang suri ke thom ma muluk nang chitong do nilitung ke matro mondol office bearer morcha office bearer shakti kendra la honest organizational hedi laswa system pen chela tumar su choji pusita laso kar julong pen lang ferara ra tuma bang alang litung phan la an sika ching honlo party phan an sika ching honlo anu tin ta mithang ahem pen bang ma sipini bang suri ke thom ba muluk nang chitong no pen ala litung phan hirjuni party office pen se me party office pen last time keng ben siwa la hello itu bang ke unity bang ke lang fair is always kopilok with the always peace and progress lage do ko kaita tardo Karbiang Autonomous Council pen ini tumpang makan wai kon pot Karbiang Autonomous Council lo asal dia doktor yang ke hai lapen ini tunggak nang hera lo MSc mate Karbiang Autonomous Council lo IES sar drum lekte alang ni tumpang tum ning sampai lakukan juru parti alang itu ni tumpang kan mati tu election di April dan election di April nengkan sobi kinain pen top ni tumpang ninang cetepen ni tumpang abang so tahun dia tahun komiti lo rata asai muka nang palang dia pada tahun komiti nang pacari konti pagi tumpang ala so aku nang pipon pat alang ni tumpang ke lakaun ipin akan juru se pajir lo lapen militu la itu sarkar pen pipi skim se nangkile ma la bang kini tum rat phanang lipi nangkile skim ano bang ke ini tum ratalong se pang pipo hai kaman pen ini tum bang
CM sar tu lapen parti hai kamang tu nilitum hanla nakapin kharap teng nilitum la bang so committee bang ke ningi sibet pen la bang krihini bang ningi sibet pen nilitum rat phan bang ke claim pipong tu Kami sir kadam taning kan hunang lihin pen pali ram tek tema ki phupe ke le dim do pula buson na ni hin pen ning jemat hadu masa do kele le lason do pikla ate marata saya kam long kele ke men ke tong thek the ajok sarkar setame aprang pen kapre sarkar pen langdam lok long non la BJP ya sarkar adhu mate Dr. Tuliram Rohang sir mate Karbi Anglong Autonomous Council la tin Karbi Anglong potun naki cari pen lo bukan ke dak development bangkit benang angle lo setame munit along ke development ke job angle le setame munit tumang ke men ke lake ning bangke insan tong tek la pen ning ke hangat teng ke men kale dam tek setame aprang pen langdam lo long te aprang sarkar pen langdam lo long non BJP sarkar bangke development bangke claim pik lo pusi ekam lo Tadi sir non abang kenang lila pucing ni la so pucing ni pen kicing si gupia kam siang li hin pen claim pang chen ponji la ke militum dak committee do cingsai konfo la pen high command do militum da sarkari high command la pen party high command do hala alang itu pen cingsai pon militum ayat steps kami deng konpo la bang pini son claim pon ni bang ke ni la bang ke pini bang ke na pacinu tek Nanti sir, la footpath along sa la dukan ato pinangan hormu kipi pon to la itas me bui uti la pen santi la hai sa la pen la kula na hormu pinang an la business vendor tu mesa la dukan wara la lo me manda keter la hai kotha kalang thekpon long lo la salam bang ke ni samet da bojardam no ko thekam long lo la sila tabi ning matha lo arona teng men sala bang ta claim pon ko jakom pen bang kali da high command do high authority do ko ini tum charge pen la arona teng pen claim pon ko sini la bang ke lam chang chi pulung la bangso state light mate non la ke non hedong se ka nai pon la ke ini tum IM sana kijur na jani sala state light ini long pon lo la pen towards tame long pon lo la sala bangso state light lo jahap ke nangi jong dundo ajo long te adhok ke meke tin ahok lo atima laso ice cream man ke non se kuson lo akam ta sulibom na non ke ketes lang bus nitum la ke claim pon la atima la kono mak ke hedo din ke nitum dak man ke la pon tula atima la so akam long man ke bills tame pipela lase labang kini lu kontraktor deman tame pacini lo je kisuman alai dabang mane ajulung te nepchok tintik adhok ka dun ndet tintik asala ke ka dunia din man ke nitum labang ke ako pasalam pon thu Tadi sir lang perarat panang lin pen mises piang tung tu mah ya lang perarat panang lin pen mises piang tung bukan tu mah lang ferarat panang itu mah channel in pen message ki piantung gela lo lang ferarat tu mah bang dak lang fer IMC mate Karbi Anglong Autonomous Council IM sar mudram lekhe kiklem ke mesena jo mate alang ni ning in khe pen madu fans tame lak pompe party albe lo gitu ang tame alang li isibet tu eklai bet pen salang ni japon kasi hala solong rat tu kachirap theu kasi nilin man tame rat tu maning kan sam theu lo kasi kewang ji arni setame lang ferarat tu man la ilitum asorkar lo mate la ilitum IM sar man kiklem nang kijap pon ni long bangke ilitum lang ferarat tu man kai ke da kachirap se kinang ji atima alang li ning kan khirpen se lang ferat pon kan claim pipon bom la pen anjo se lang fer long ke paching thuji pha alang li ning hang pip aju na lo alang li dode sang se alang ye mai sab ke di alang li homosti ki bang alang li kai ke tame homosti chi ghuri pik la sala solong ni lang ferat pon pachi bang lo kai ke ta chirap tu ngai la ilitum IM sar mudram lekhe lo